bera n'empisa emikisa gigoberera ng'ekisese kyo ate ne tubagamba nti balina okweyagala kubanga omulamu gwa patriotism nti osobola okwesooka okweyagala wekka n'olyoka ologooza gamba nti oyagala environment weyagala abantu abalala tosobola gamba nti weyagala abantu abalala oyagala abantu abalala nga munyini tokola ki nga munyini teweyagala so it is important okulaba nti balina okukola ki balina okuba nti beyagala obulamu bwawe bulungi bayonjo and so on bamala okweyagala ne bayagala environment yaabwe tulaba nti environment gye balimu nnungi and so on. Buli mukuru w'ishomero Dennis Mukunzi Nyehangane agizire ngu obwahati abana aba abatendekirwe tibashemerire kushitamira entaranta zabo hamwe n'obukugo batungire ngo bitu bashemerire okubukozesa bakabasa kwetungura batungura amakagabo hamwe n'ebyaro bari kurugamu byinji okubara yetwaze umicwe mu buyonjo n'ebindi byinji mbwenu itumanyangu nikiza ku distinguish ryitwa mu micwe kandi no mu academic icyo tukisima kandi tukisima nomba tukisima ruhanga habwishomero ryita uko ari yo rutunguka n'ezo misho Owen ahumuza hamwe na Dennis Ahimbisibwe bona abatendekirwe basimire aba batendekire ahabo kugira ngo hine ekibegire rege training yegera muko kuba fit ukwirwanira n'imico n'urugi omugege training nyegiremu mba nanukire nafune exercise bubonire nabasa kuba ni nyegamu okwatana sana bagenzo banje okukora emirimo yakubasa kunyamba omisho nebyakubasa kungasara na omukwega kwanje abana aba babiri bari umusinya yo kubanza eya kabiri n'eya gatano kandi aba babazize kutunga obukugu oburimu obwikwa ibikwatirine ne sente okora first aid okuranisa abazigu hamwe n'ebindi bingi amakuru aga gashakwa Ronald Kamanzi webale Ronald Kamanza kutwisiaho amakuru ago